Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa bontlhopheng ba ba ikemetseng ba re ba dumela fa ba na le bokgoni jwa go emela dikgaolo tsa bone kwa kokwano bosetšhaba. Tona ya Lefapha la Merero ya Selegae o reboletse baagi makwaloitshupo kwa Ganyesa kwa North West. Re leba tiragatso ya baatlete ba di-Olimpiki mo letsatsing la ntlha la Track and Field Championships. Tla re diale. Ke motsi o montšhwa mo Afrika Borwa mo bontlhopheng ba ba ikemetseng ba tlileng go gaisana la ditlhopho tsa bosetšhaba le tsa diporofense. Bangwe ba bone ba dumela gore ba na le bokgoni ba go emela dikgaolo tsa bone kwa kokwano bosetšhaba le kokwano theomolao. Bontlhopheng ba le 11 ba tlile go gaisana la ditlhopho tsa monongwaga. Louis Lebenberg wa dingwaga di le 59 ke ntlhopheng yo o ikemetseng mme o tla tlhagelela mo dibaloteng tsa Gauteng le Free State. Monna yo a tlanegisitseng gore lekoko la moporesidente wa Maloba Jacob Zuma la MK le fenye ditlhopho ka kakaretso o tlhomile semmuso letsholo la gagwe la go ngoka batlhophi. Lebenberg o dumela thata mo go fetoleng ga banka ya reserve go nna ya bosetšhaba, tlhabololo ya ikonomi le go busetsa khumo ya dikuno tsa naga go beng ba tsona. We must take the mineral wealth and the permits out of the hands of the state. And now you're going to say to me, that's a bit of a contrasting statement. There are certain things that rural communities and that our communities itself can take care of. And that is our minerals in our area. We know what the minerals in our area is. Le mororo a ne le mda e se magogorwane mo dipolotiking. Le ena o ipatlela setilo kwa parlamenteng. O kile a dira jaaka tokololo ya COPE kwa parlamenteng. Moeteledipele yo wa Maloba wa liki ya bašwa ANC o ipatlela setilo kwa parlamenteng ga mmogo le mo kokoanopeng molao ya Gauteng. Mda o tlhomile semmuso lenane la gagwe la ditsholofetso mo Constitutional Hill leo le kobileng tekatekano go bosiamisi, go tlhola ditiro ga mmogo le go bula ditšhono go batho ba ba tshelang ka bogole. A re o dumela gore makoko a sepolotiki ga ana dikgatlhegelo tsa maAforika Borwa. If the corrections of the past are not offending anyone, it means we're not doing anything. And if the people that designed this system to be how it has been up until now, they are happy with how it is, it means again we are not doing the necessary change that we have committed to do. So the point of political parties not serving anyone is out there for every single South African to see. Kabagare Mokgaratlhi Zaki Ahmad yo neng a tshwere letsholo la gagwe la lenane la ditsholofetso kwa Kapa Bophirima bokutlo jo bo fitileng jwa beke a re fa ka ya parlamenteng a ka rata go nna bontlhangwe jwa komiti e lebeletseng diakhaonto tsa setšhaba, se e le go netefatsa go ikarabela ga puso le ditheo tse dingwe. Letsholo la gagwe le tsepamisitse maikutlo mo go baakanyeng puso, go busetsa serodumo sa parlamente ga mmogo le ka go sešwa ya baagi. What I think government has taken away from all working class people is dignity. And that dignity has to be restored. And it can only be restored by working class people working together. We cannot fix SASA for colored people only. We cannot fix ESCOM for black African people only. We have to fix it together. And what I believe we must firmly do, understand the material realities of racism in our country, the divisions in our country, and try to bridge them. Bontlhopheng ba le ba bangwe ba le robedi ba na le tiro e kgolo ya go netefaletsa batlhophi ba le dimilione di le 27.7 gore ke bona batho ba ba siametseng tiro e. Build One South Africa e simolotse letsholo la yone la go ngoka batlhophi kwa Free State ka gore moeteledipele wa lone Mmusi Maimane a tsena kopano le baagi le segosi kwa Thabanchu. Maimane o mo letsholong la go ngoka baagi go voutela lekoko la gagwe mo ditlhophong tse di tlang.
go fitlheng ga bona boeteledipele ba mokgatlo bo fitlhetse dikantorong tsa Barolong bo Seleka. Mokgatlo o batla go tsenela dikgetho mafelong ka moka ka Free State. Ba re ba tshepage ba tlo go tsa thego ge ba tsena ntlo ka ntlo. Maimane a re o ikemiseditse go tsosolosa ikonomi ye e kile go ya ba gona ka Thabantshu. Gompieno ke kopane le bogosi ra be re a tlhatlha ka pono eo ra bua gore re tshwantse re berekisane mmogo gore pono ya gore go nne le mmereko mo metseng, a job in every home, e a tswelela pele ebile batho ba e bona. Balatedi ba Build One South Africa ba re ba nyaka go bona diphetogo morago ga dikgetho. Ditshebeletso ha dio re amua ditshebeletso. Hana tjena re qeta ho nkelwa Labour rona ke yane ne e kwana botshabelo. Lebelletse gore batjha ba bangata ba kreiye dikolo, ba bang ba bone ba sebetse, ba bang ba bone ba kgone ho kreiya bo metlakase bo ntlong. Mokgatlo o moswa wo seraleng sa dipolotiki o re o tshepage o tlo dulela saruri dipolotiking. Ishmael Modiba, ditaba tsa SABC, Thabantshu. Action SA ya re tlile go khutlisa ditlamo tse di senkelang batho ditiro fa e ka fenya ditlhopo. Tonakgolo ya Lekoko kwa KwaZulu-Natal Zwakele Mngqangqo o na eme ka lefoko ba emanokeng ba Lekoko kwa Durban gompieno. Action SA ya re e batla divoto di le dintsi ka KwaZulu-Natal mo ditlhophong tse di latelang. Lekoko la re puso ga e sireletse ditshwanelo tsa badiri. Gape Lekoko le tshwaya puso phoso ka go thapa badiredi ba poraefete le go ba abela ditirelo, mme se baka gore ditlamo tseno di gobelele badiri. We strongly believe in insourcing. We know that we can save a lot of money, but we want to bring dignity because security guards and cleaners are being exploited by private companies. As we speak today in KwaZulu-Natal, government says they have got no money. So the companies that employ security guards and cleaners are not paying them salaries. Ba ba neng ba tlile kopanong ya Lekoko ba le kopile gore le thuse malebana le go gobelelwa ga badiri kwa ditirong. Ithemba ngayo ngoba ikakhulu emsebenzini. A re bana le tsholofelo ya gore Action SA e tla thusa bona basireletsi ba dikago jaaka Mashaba a kgonne go oketsa basireletsi bono Johannesburg ka nako ya paka ya gagwe jaaka mayor. Se ke sengwe se masepala wa eThekwini o ikgatholositseng sona le fa ba ne ba buisana le bone fa e sale ka 2014. So siyacela ukuthi Action SA a re ba kopa gore Action SA e ba thuse jaaka badiri gore ba tokafatse matshelo a bone ka gonne ba ka fa tlase ga kgobelelo. Presidente ya Action SA Herman Mashaba o ne a sa tsenela kopano. Lekoko la re ngaka e mo gakolotse gore a ikhutse morago ga go sa ikutlwe sentle gompieno. Tona ya Lefapha la Merero ya Selegae Ngaka Aaron Motsoaledi o ne a eteletse pele lenaane la go neela batho ba le mmalwa makwaloitshupo kwa Ganyesa kwa North West. Batho bao ba kile ba tlhagelela mo dikgang tsa rona fa go ne go senolwa gore ga ba bone thuso epe go tswa kwa Lefapheng la Merero ya Selegae kwa Ganyesa. Tona Motsoaledi o etetse masepala wa selegae wa Kagisano Molopo go tla go buisana le baagi ka ga seo ba tshwanelwang ke go se dira fa ba dira kopo ya makwalo a farologaneng kwa lefapheng. Ka tsereganyo ya gagwe, bao ba sa kgonang go bona makwalo itshupo mo nakong e fetileng ba thusitswe. It so happened that I've got a program which started in August 2022 where I go from villages, especially rural villages, because those problems they were mentioning there are very common for rural villages for various reasons, and some of them are caused by a lack of knowledge of procedures in government. Baungwelwa ba itumeletse thuso. Bagolo ke krile birth certificate ya ngwana. Ha ke krile yana ke thabile le na mo pilung ja go dira ko sekolong ke ha batho ba ko sekolo di ID number tsa birth ya ngwana ke tswe ja go mo kopela ko sasa gore a kgona go kry madi a dikarata. Ke utlwa ke tumetse gore ke be ke krile birth ya ngwana ka re kgale le botlhokwa ko sekolo. John Sisinogang yo dingwaga di le 60 ke mongwe wa baagi bao ba sa kgoneng go bona ditirelo tsa puso. Ga a dire mo o itshedisa ka ditiro tsa nakwana mo motseng. A ile mpolela gore ke mabitso a mangata ke dileng ka dira ke na le pasetse tse pedi. Morago ga boikuelo ja bona, baagi ba motse wa Phaposane le metse e mabapi
ba kgonne go bona ditirelo go tswa kwa mafapheng a farologaneng a puso. Zebulon Maine, SABC News, Ganyesa. Tona ya motlakase Ngaka Kgosientsho Ramokgopa a re dikgwetlho tsa tlamelo ya motlakase bosetšhaba di kgoreletsa lenaane la go itlhaganedisa diporojeke tsa motlakase mo nageng. O ne a bua kwa Kendata kwa Northern Cape kwa tiragalong ya go thankgolola mafaratlhatlha a magolo go gaisa a marang a letsatsi le beteri mo lefatsheng. Mela e le mentsi ya diphanele tse di fetlhang motlakase ka letsatsi di golagane le polokelo e kgolo ya beteri mo nageng. Plante eno e fetla dikilowatts di feta di le 1,000 ka ura kgotsa motlakase o fetang legato le le lengwe la kgaogo e rulagantsweng ya motlakase. Plante eno ya Scatec e simolotse go tlamela motswedi wa bosetšhaba wa motlakase ngogola ka Sedimonthole. Le fa go le jalo e santse e ise fitlhelele setlhoa sa bokgoni jwa yone. The project is over-designed. By that I mean at any given time, especially now, is producing more than what it's dispatching, what is making available to the grid. And part of the limitation is the issues of transmission. We need about 700 kilometers of grid network in the Northern Cape. In the country, we need about 3,000 kilometers, but 700 kilometers of grid network is here in the 700 kilometers of grid network is in the Northern Cape. And with our engagements, and I like the attitude of the minister, that we won't be able to have money to build that grid network out of the fiscal. Northern Cape ke legae la diperesente di le 60 tsa diporojeke tsa motlakase o phepa mme go solofetswe tse dingwe di le dintsi tsa mothale ono fa fela dikgwetlo tse di malebana le seabe sa tsone di ka rarabololwa. Now that we see that the South African market is starting to deregulate, obviously on the one hand side, we continue to have the REAP tender rounds. I mean, round 7 is coming out later this year, then we're expecting round 8. We have tender rounds on battery storage, round 2 and 3 probably happening this year as well. But also the private sector and the private market is opening up, and it's possible now to develop projects and sell energy directly to the large energy consumers of South Africa. So we actually see that the scope of growth in South Africa is increasing. Go tlhodilwe ditiro di feta dikete di le 2 ka motsi wa legato la ntlha la kago ya projeke mme batho ba le 80 ba tlile go newa tiro ya leruri go tlhokomela plante eno. Badiri ba kantoro ya poso ba le 100 ba kgaotswe mo tirong kwa Limpopo. Go kgaolwa ga badiri bao mo tirong ke karolo ya go diragadiwa ga karolo ya 189 mo kantorong ya poso go ralala naga. Go solofetswe fa go tla kgaolwa badiri ba feta dikete di le 4 naga ka bophara. Walter Phedi yo dingwaga di le 37 yo a sa direng ga jana o diretse kantoro ya poso dingwaga di le 13. Phedi ke yo mongwe wa badiri ba ba kgaotsweng mo tirong. Ga a khotsofalela mokgwa o a kgaotsweng mo tirong ka ona. Ga a ise a mogele dituelo tsa gagwe tsa go kgaolwa mo tirong mme o ketefalelwa ke go tlamela ba lelapa la gagwe. And it's difficult to get around or Arthurna ro feletsa kae lo tshedi kolotoro dia wanga jona di site tshwantse di patelwe bana tshwantse ba je o le ipaile dilo ona le tshedingwe tshelo di rana in process di nyaka yona chelete e lo re nga o sure na ka nete tla ba ona o ruang. Phedi a re ba ikutlwa ba latlhile ke puso. Musho a se bere kwa o tala seata ka re is like a ke tsona ba thagaja ke sona se ya mosana sena ka re mmusho ba bolela gore they want to create jobs mara ke ona ngare ba re ba yo go laya di company di a tswalela. Khabagare Federation ya badiri COSATU ikwetse go puso go emisa go kgaolwa ga badiri mo tirong. We reject the intended retrenchments at the post office because that is a continuation of a loss of jobs for many of the people who work in the SOEs. Puso e rile e tla tsereganya go ka fokotsa palo ya bao ba kgaolwang mo tirong. Ka fa go jelengwe kantoro ya poso e neetse badiri go fitlha bokhutlong jwa kgwedi eno jaaka letsatsi la bone la bofelo la go direla kantoro.
Thebolelo ya ditirelo tsa motheo e santse le kgwetlho e kgolo kwa dimmasepaleng di le dintsi go ralala naga. Kwa Mpumalanga, baagi ba Bushbuckridge ba tlhagisitse matshwenyego ka ga tlhaelo ya metsi, motlakase, ditsela tse di maleba, bosenyi le botlhokatiro. EFF kwa porofenseng eo e ne nyalantse le baagi le go gwantela kwa mmasepaleng wa Bushbuckridge go batla ditirelo tse di botoka. Bushbuckridge ke mmasepala o humanegileng o kgaratlhang ka tlamelo ya ditirelo. Baagi ba ngongorega ka tlhokego ya metsi, mebila e sa siamang, kgaogo ya motlakase, bosenyi ga mmogo le botlhokatiro. They don't have water. Sometimes they took out at 5 o'clock in the afternoon, bring back at 7 in the morning. Maybe 6 hours, 8 hours, there's no water. What we have here in Bushbuckridge is water and job opportunities. A lot of youth, we can't get a job, mostly as women. Kgaogele Mabuza ke yo mongwe wa bašwa ba mono Bushbuckridge ba ba sa ikwadisetsang go vouta. Morago go fetsa mophato wa marematlou, o ile a iponela tiro ya go aga fela ga ya tlhomama. Ka mo Bushbuckridge a rena mmereko, that's why re dizamela rena abatashi batho kurvele a gona silo. EFF e ne dirile ditshupetso mo mebileng ya Bushbuckridge ba gwantetse kwa dikantorong tsa mmasepala ba batla thebolelo e botoka ya ditirelo. There are roads that have been under construction from as early as 2011, which remains incomplete. We have Mapulaneng College, and money was set aside to revamp that college and to get it working. We still see it being undeveloped, and our kids can't go to school there. Masepala wa Bushbuckridge wa re o tla tsiboga fa gautshwane. Mokhuduthamaga wa dipalangwa mo Gauteng a re nngwe ya ditharabololo tsa ntwa magareng ga mekgatlho ya ditaxi ya WATA le Ndawanu kwa Soweto ke go khutlisa makwalo a ba letlang go dira tebang le gore ba kgone go nnela ditherisano. Seno ke morago ga gore baagi ba Soweto ba tlogelwe ba gaeletswe ba sena dipalangwa. Baagi ba Soweto ba tlile ka makatlana mane go tla go amogela tsibogo go tswa go mokhuduthamaga wa Gauteng wa ditsela le dipalangwa. Ba ipatlela fela tshireletsego jaaka batho ba le bantsi ba nnile ba tswa setlhabelo ba dikhuduego tse di amanang le ntwa ya ditsela magareng ga WATA le Nandau. Any day we tshotla batho ba tshwereng dithunya, we don't even know gore ke tsa bomang ke tse ko kae, but it's not safe. O kena ko taxing so hla fela o hla dithunya o tula o tshaba ha o tsebe re bullet e tlo shapa wena or mang. So it's not even safe ka hara koloi because ra kutsa. Even a passenger, even if we're in the taxi, 3 people or 4 people die, including the driver, or injured. So it's been happening like we can't even a year. It's more than 1,000. Bakhuduthamaga ba Maloba, Khabisi Musunkutu, Ismail Vadi le Jacob Mamabolo ba lekile go tsereganya mo ntlheng eno mme ga ba atlega. Jaanong mokhuduthamaga di a letlabela a re batla leka ka tsotlhe gore mekgatlho eno ka bobedi e tsene mo ditherisanong. Diphoso di diregile, it's time gore re di lokise, and that's why o re bona gore re tla ka solution ya gore re tlhoka gore re amende ditsela, re amende di operating licenses tsa rona go etsa show ya gore ga go nne le dikgotlhang and ra solofela gore they will come to their senses. Ga jaana go rometswe ditheo tsa tiragatso ya molao kwa Soweto. Mokhuduthamaga re seno se thusitse malebana le go thibela tiriso dikgoka. Our law enforcement agencies, intelligence agencies, state security is also on the ground. So re ko batho ba Soweto, please don't be surprised. Le tlhaloganye gore maphodisa a leng teng in the area go etsa sure gore le safe le go etsa sure gore di taxi operators tse di batlang go bereka di kgona go dira. Batho ba le 17 ba setse ba tshwerwe le go latofaletswa dikhuduego mme ga jaana ba tsamaya kgotlatshekelo. Offense Stimo, SABC News, Soweto. Baatlete ba di Olimpiki mo Afrika Borwa ba diragaditse ka go farologana mo letsatsing la ntlha la Track and Field Championships kwa Pietermaritzburg kwa KwaZulu-Natal thapama eno. Le fa baatlete ba di Olimpiki ba ithulaganyetsa metshameko ya lefatshe, bangwe ba bone ba santse ba leka go ka fitlhelela ya kwa Paris. Manchester City e sireletsang bosimega jwa UEFA Champions League e ntshitswe mo kgaisanong morago ga go shasharwa ke Real Madrid mo thagong ya dipenele kwa Etihad Stadium kwa Manchester maabane bosigo.
Antonio Rudiger o nositse nno ya phenyo morago ga gore dithago tsa ga Bernardo Silva le Mateo Kovacic di folotse mme se ne sa baka gore ditshimega tseno tsa makgetlo a le 14 di sutlhelele kwa legatong le le latelang ka phenyo ya dipenele di le 4 go dithago di le 3. Mo motshamekong o mongwe wa dikota final Bayern Munich e fentse Arsenal ka nno go lefela kwa Germany. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso mo SABC2. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. ke leboga ke adimilwe ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela mo botlhaba jwa naga go tla nna le gone go aparelwa ke maru mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go nna itemogela tlhabo ya letsatsi mme ka moso fa re lebelela mo karolong ya Free State go ralala karolo ya Gauteng go ya go karolong ya Bokone Bophirima tla nna le gone go aparelwa ke Muwane mme fa re lebelela le karolo ya Lebopo go tla nna le gone go nna le Muwane mme karolo ya Lebopo lone tla nna le gone go aparelwa ke maru mme fa re lebelela di-temperature tsa rona Gauteng e lebega itekanetse Pretoria ke re gata di le 13 go go di le 26 Johannesburg ke re gata di le 9 go go di le 24 mo Thapameng go Limpopo fa re lebelela mo Thapameng go tla nna mo gote thata Musina ke re gata di le 16 go go di le 32 mo Kopane ke re gata di le 15 go go di le 32 Mpumalanga mo provinceng go tla nna le gone go itekanela Mbombela ke re gata di le 13 go go di le 28 re lebela emelo go tla nna tsididi mo moso ka digata di le 9 go go di le 25 mo Thapameng KwaZulu-Natal le teng mo provinceng go itekanetse Pietermaritzburg go tla nna mogote ka digata di le 31 mo Thapameng Port Shepstone ka digata di le 18 go di le 29 province ya Eastern Cape le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Graaff-Reinet ka digata di le 16 go di le 30 Gqeberha ka digata di le 16 go di le 28 province ya Western Cape mo provinceng le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Oudtshoorn ka digata di le 15 go di le 34 George ka digata di le 14 go di le 27 province ya Northern Cape le teng mo provinceng go tla nna mogote thata ko Upington ka digata di le 34 mo Thapameng Springbok ka digata di le 19 go di le 33 province ya Free State mo provinceng go tla itekanela Welkom ka digata di le 11 go di le 26 Bloemfontein ka digata di le 8 go di le 25 fa re lebela Wepener ka digata di le 11 go di le 25 lebella Bokone Bophirima mo provinceng go tla nna le gone go itekanela Mahikeng ka digata di le 11 go di le 29 Vryburg ka digata di le 11 go di le 29 fa re lebela Schweiz-Reneke go tla nna tsididi thata mo mosong ka digata di le 9 go di le 27 mo Thapameng fa re lebella ko Taung re gata di le 12 go di le 21 mo gaetsamae mabosa fela fana a re kopane gape mo nakong e tlang.